eningizimu enyakatho empumalanga enshonalanga lafinyela khona nalo ikhasi empela lili kumsakazo lahamba imvile evela sekhaya eSwatini eveni yabo makhelwane nangasheya kuthiwa kuma diasporas ngiyandivusela ngabona isibongo sami ngihambi ngethwana ke ngihamba with the great hlula amadimoni prophet hlula amadimoni etule embhekelweni lapho khona athandazela khona abantu abadeliver abakhulula bebethe singangeni ngiyacela sivusela ababukele emakhaya. Siyabonga kakhulu my brothers sibonga kakhulu Moloyi egameni lenkosi kusiphala lithuba ehlela kangaka egameni lenkosi kithi ililikhulu siyathokozela kakhulu simukele nembukeli lapha ekhaya simbingelele egameni lika Jesu egameni lamanje sithi mbukeli lomhlela kangaka siyakuthanza kakhulu kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakubusisa ngokubukela nje le video le impilo yakho engaphindze ifanane. Amen. Namhla sitokhuluma ngesihloko namhla isikhuluma nje sihloko sisihlula amadimoni. The reason why ngifaka lesihloko lesisihlula amadimoni is because ngifuna lokuthi sathi ukuthi lo msebenzi wakhe wekulwa nemadimoni ubuya uyini kodwa singene ukuthi mhlawumbe lokuba ngumprofeti kuwe kuyini ezile gift izithe calling kuyini kahle kahle lo okwendako ngoba abantu abaningi bayasitakala lapha bayaphiliswa ba prophet ba deliver sichazele prophet. Ngiyabonga kakhulu bhuti omkhulu labanengi baba confused ngale gama lahlula amadimoni labanye Moloyi bahlushwa kwathi itheory yeBhayibheli bahlushwa ukuthi bafunze kakhulu ma Bible colleges bafunzela ukuthi Jesu ngibani bla 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 sona uma uNkulunkulu afika Moloyi asidoba thina akasifaki itheory yalamhlabeni akasifaki into lelo ifundzele kepha ufike uNkulunkulu lento ayikhuluma umprofeti Moloyi akadibeki umprofeti uyabekwa uNkulunkulu egameni lenkosi so ke mawukhuluma ngahlula amadimoni legama lahlula amadimoni akusiligama lengadetha lona maybe akusiligama lekuthi ngiyaphakamisa noma ipride kepha ligama lengaliniketwa uNkulunkulu ngomprofeto ukuthi ungibeke esigabeni lakhona khona emadimoni atawubhawa Moloyi ngoba lenza ama Moloyi mina akusimi lokhipha amadimoni ngilo uNkulunkulu lophila phakathi otherwise Moloyi ukuthi uthi Jesu masahamba emhlabeni uthi ya ngibonile mina ngikhipha amadimoni ngibonile mina ngiphilisa abagulayo ngibonile mina ngivusa abafile uthi masahamba bafunzi uthi nineke sengishiya esikhubeni njensabo uthi sengitakwenta lokungetu wena lokwentiwe ngini in other words Moloyi makabe Jesu wawahlule amadimoni mina ngihlwayini hlule amadimoni makabe Jesu wawakhipha amadimoni then why not me makabe Jesu wamvusa lofile then why not me because the same spirit the spirit lesasa Jesu Christ injalo zaba kutomkhulu manje ke mprofeti ngoba yesilethi khasitanyana haleluya ba prophets sibawonyile itolo kanje manje now kulelo office lebu prophet njengoba yasoqala mama sivetathini lapha babuya ba prophet ubatshele indzaba tabo uphizo wedlule ubathanazele kuphumela amadimoni lokumqoka bekokuthi lo muntu now aye kumprofeti umuntu lokuboniswako kulelo office lakakho lo operator kanjani le office ngoba phela bakhona abafundisi siyaya futhi ku sitelani manje kuphobe hlule amadimoni njengoba kuthiwa uhlule amadimoni manje Moloyi siyabonga my brother indzaba lenkulu kakhuluma kuwa incwadi yabaseKorinte iBhayibheli lithi libandla Moloyi lakhiwa letiphiwo takamoya so letiphiwo tehlukahlukene ngivakala kukhona umfundisi asikwani lokho ukuthi ungumfundisi naye calling yakhe ukhona umvangeli Moloyi lokhona asikwani na ukahle naye umvangeli calling yakhe abe khona umprofeti Moloyi umprofeti naye calling yakhe so now Moloyi letiphiwo tonke leto Moloyi tidzingeka kuphi ekuze kwakeke umtimba waKristu egameni so Moloyi libandla liyamdzinga umprofeti libandla alikapheleli mangabe linemfundisi kuphela lidzinga lo mprofeti why Moloyi ngoba Moloyi siphila enyameni ungamondla umuntu angekhathi aphile utive ukuthi ngiyaconnectana naNkulunkulu kepha indzaba yokuthakathi ikhona and ireal batawuthakatha lo mtimba batawuloya lo mtimba utawugula lo mtimba lo so Moloyi uthi lo moya kaNkulunkulu lophila phakathi kwakho kuze uphile lo mtimba lophethe lo moya uphile exactly
ngicazwa indzaba prophet la khona ngoba ngifuna ukungena kule office lakho ongene lonke yeah Jesu nake bademoni uthi sebehlulekile labapostoli kuwakhipha lamademoni sebazamile behluleka mfana solo yamdlithile but makafika Jesu uthi nakakhuluma Jesu kulendzaba ufike uthi kulomfana uthi kulabaprofeti lonhlobo so number 1 he had to identify the mademoni so lobomcoka bekuthi 1 uye kule muntu lokubonako ngaphambi kube asothele inkinga but aqale ambuleke ufuna identify kala le problem kuthi problem yini nayi lekuhlaselako inkinga yini nayi lekunika inkinga identify ngwes prophet kuthi uloye kanjani lokuthi uloye nini uloye ngibani futhi ngoba inkinga mona ikulwa nemuntu longamade uyayibona ngone so akusele wonke umuntu mona longa identify tinto kufana leto ngaphandle kokuhlula amademoni utsingaje bohlule amademoni la prophet haleluya batawufike babone lenkinga lobhekanayo bese bayayithandazela bese iyakhwesha now sikhuluma ngendaba ye-deliverance yes moloyi prophet bomcoka bekudeliver ngoba wena I remember when I started working with you ngabuda ngathi ubekeni uNkulunkulu kuwe and then you mentioned deliverance ukukhululwa kwebantu so umprofetile you've identified so betwayisile but awumshiya njalo umuntu uphinza umbeka sandla then uhamba ne deliverance lokho umcoka bale deliverance kuna umuntu nangu lapha ekhaya noma ngabe ngumfundisi noma ngabe uyini kodwa bekumcoka bale deliverance manje lampilo lo ufike uyenge lampilweni yakhe wena njengothunywa uNkulunkulu angithi moloyi indzaba ye deliverance ithi lo muntu umkhanza afasiwe lo muntu umkhanza akhungiwe lo muntu umkhanza impilo iyasisimba when moloyi sikhuluma indzaba ye deliverance sikhuluma ngendzaba yekukhululeka kwemuntu ngoba moloyi umuntu uyafaswa in the spirit umuntu afaswe moloyi angakhoni kwentatini lo munye uyadibuta moloyi uthi mine kwaba ngwayini ukuthi noma ngingasebenza ngenemali engana angiyiboni kusishona mina noma ngathiwa lijaha lefika lengisoma ngithanze mbamba ngitimisele ngami but lengazi liyovela ekhaya nje aliphinzi libuye ngathi ngilethukile ngami lo muntu uthi mina why ngisengaka abangithathi kwendeka mina umsebenzi angutholi and moloyi uze asho athi mina sengiyathi ukuthi noma ngawuthola umsebenzi kepha ngale nyaka le yeminyaka lo utawuphela umsebenzi uyathi ukuthi noma ngathiwa ngiyahamba ngiyokwenza kepha ngale nyaka le yeminyaka ngitawubuya emendweni yebo moloyi so lo muntu ukuthi moloyi lento le ngema generational spirit asamvekhayini tiqalekiso noma ke ukuganga buthakathi walwa ngumuntu lokathi afa ngoba umuntu yente akuloye bese uyafa afe akakakhulula so uthi uthole i-deliverance manje kuze ukhululeke so kwenzeka abaprofeti manje umprofeti ke manje molo lalela ke nokuchazela ke nangabe ke solo unathi la kule hlelo siyabona ukuthi ufike la kule sigaba sifuso ngifuna nje ukutshela ukuthi umoya kaNkulunkulu uyathanazela kusasa ngalesithathu uba khona uyathanazela lapha embekelweni kanjalo nangemgcibelo uyathanazela shaya kule nombolo utibona kubhalise uthi prophet ngiyeda ngokubona sikhathi ngu11 utangiphatheka kumnikelo ongangani 1050 emalangeni utokwati ukuthi ke ukhululeke ube free no prophet nayilendzaba lefuna ukuthi ke siyilungise because bantu batawuthi ke lo prophet siyambapha abantu yabathaza lapha ukhuluma la tipoko lapha akhuluma la tipo kuya manje lo lo muntu ngathi ungela bathenga ngale habi bayabhala ke sesibabide ngelwimi lethu ke so ngema haters bantu nje labakuzonda bakuzondelelile sichaze le point ukuthi ukulanza happy nakulokusebenzisa ngoba I don't want bantu ukuthi baduke ngifuna ukuthi bantu bathule lamaqiniso lasihloko esikhulume ngabaprofeti bemanga nyalo ke now uyabathanazela abantu kwendekani during the deliverance ngoba sibona kanti umvaza tidalo lokuthi ngingusibali ngiyamhlupha kuyini isikhathi umuntu awa sekukhuluma letinto la moloyi Jeremiah usemagama mawubuka incwadi ya Jeremiah number 1 verse number 9 egameni lika Jesu yes Lord Jeremiah 1 verses number 9
number 9. Yeah. Jeremiah 1 verse number 9. Ngicela kumfundza Phephethu. Mfundza my brother. Simakathe wase ulula sandla sakhe. Watsiza umlomo wami. Yes. Wathi kimi. Yes. Manje ke sengifake emafi ami emlonyeni wakho. Yebo. Buka la. Lamuhla ngikubeka etikwetive. Nasetikweimibuso. Ukuthi usiphule. Ubuye uyihlile. Ubuye uketu. Nekuthi wakhe. Yes. Ubuye uhlanyele. Moloyi indzaba i-calling lengihamba ngayo le. Michael. Hey, i-calling lengihamba ngayo my brother. Oh yes. Uma uNkulunkulu angibita moloyi mina ngachaza evini eliphile ngathi lubito lwami lefika ngendlela lehlukile kulabanye baprofeti. Because nemoloyi ngadalwa nalesipho seprofeti. Lento ngisiphethe ngisifumbethe. Egameni lenkosi angizange ngimphathwe ngumuntu ukuthi utathwa wangimphatha yini. No mina ngadalwa nalento. I used to have an encounter naNkulunkulu. Ebusuku ngilele afike uNkulunkulu in the form of an angel. Anike umbiko egameni lenkosi. Afike uNkulunkulu emaphusheni ami anike umbiko angitshele ukuthi wena nguthumile wena ngukhethile utawuhamba uphilise abantu bami. Yes prophet. Uphilise futhi ubakhulule emandleni ebumnyama. So lo ngabitwa ke kanjalo egameni lika Jesu. Uthi lo mbhalo lapha ke lo ufunze uNkulunkulu uthi the Lord reached out his hand and touched my mouth. So uNkulunkulu qobo lwakhe lo wafaka letintho lo. So umuntu akho phutha uNkulunkulu uthi labantu basuke bawiswa yini namadimoni asuke akhulumiswa yini. Unemlilo moloyi Nkosi yami uzombhala lapha wathi simakathe watsinza umlomo waJeremiah. The time atsinza he was imparting the anointing. He was imparting the fire. Why moloyi fire of the Holy Spirit. Asibinte amadimoni njengoba bacabanga abantu. Sidedela lo mlilo awufake phakathi kwethu uNkulunkulu. Sisese udedela ukuthi awushise konke ngqola konke buthakathi konke maloyo kukhululeke abantu moloyo. Hayi mbukeli noma ngabe uyajiva lapha ekhaya ukuthi lesimo siyaphikisa siyala ngoba prophet ngoba now lenza bona ikhuluma ngo imqoka. Kunebambu labeva ngathi impilo yabo imenza wona. Noma letindvo tiyasisima letindvo tiyabamba uyeva ukuthi lento lengibambile amadimoni lawa ngithi ngifuna kuya kuphi kufa imoto ngithi ngenda lokho kunento letawungivimba i-stumbling block empilo yami uyeva musu umbanjwe ngemadimoni manje ke prophet ngoba lamadimoni lamanye azakubita se yevilanga lamanye akubita ngeligama sithola indzaba la khona bakhiphe amadimoni lidimoni liyabashaya lithi yeni Jesu siyamathi sina Paul sanibobani ni manje ke prophet lokuthi amadimoni akwathi is it because of the authority uNkulunkulu asakunike yona manje moloyi emadimoni kahle kahle bhuti omkhulu. These things is spirit. The spiritual beings. So emadimoni ayathi ukuthi lo mlilo uqhamuka kubani. Okay. So the time angibita suke akhomba lokho ukuthi akathathi ayafakaza lokho ukuthi we can feel the fire. You are anointed man of God. Asuka afakaza mfana nasatshelene futhi ukuthi hey lapha wabanjwa ubanjiwe. So moloyi ke ngeke siyiphike my brother lokho ukuthi noma uNkulunkulu asibitile noma uNkulunkulu sibekile ku-authority sesitawusita abantu bakhe bakhona ke labantu moloyi labathi labanye bamoloyi lento leyo bayenta or bayikhuluma out of ignorance. Abadi labanye moloyi bayikhuluma ngoba vele babanjwe ngamadimoni. Ngoba moloyi amadimoni ayamente umuntu angayi lakafika sitakale khona aduhe kuba hey moloyi yathi la person ento omkhulu kusebaleni kuclear kepha labanye bake moloyi aduke aye aphinde aduka aphila aduka buye lemva futhi ubona namadimoni lo awafuni asitakale lo muntu lo munye moloyi akhulume criticize lo mprofeti hayi ngoba uyafuna lo muntu ugitshelwe lento ledimoni ngilo lelinyaka lo mprofeti ngoba labanye futhi omkhulu sesiyabaqola khona la khasini masingena si prophet baya criticize kepha ngoba thina sikhanyiselekile kakhulu siyabaqolela ngoba siyathi ukuthi lo muntu akatenti ugitshelwe uqansuke ledimoni nakuye uthi ke lo mbhali moloyi waHezekiya number 2 verse number 5 asigijile siyofunda incwadi yaHezekiya 2 verse number 5 Hezekiya 2 verse number 5 kufunzeka kanjena uthini molo noma bayakulalela noma bakulaleli yebo
ngobe phela bayindlu lenengane balidlule lengane kodwa bayawukwati ukuthi bekunemprofethi ebhekelweni my God besibakathe ukhuma amagama akhuma la Hezekiya makamthuma uthi ke yasamthuma Hezekiya uyathi ukuthi yethi amadimoni lapha evela kangwane ngiyabathi bayithi into elikhuni naba bakumathapha nje kakhulu ingqondo dabo dilukhuni abafuni kuva ngebaprofeti abafuni kulalela uthande abafike ukugqobana ngemathi uthande abakothwena kukuthuma uthi lo mbhali Nkosi yami noma sekunjalo kepha ngoloyi usombhali bayawukwati ukuthi bekunemprofethi evela kangwane bekunemprofethi embekelweni sisiyamoloyi egameni lenkosi labanye batawucriticize labanye batayisukumela lento labanye batayikholwa lento labanye batayithemba lento basitakale egameni lenkosi bese bana nalaba ke moloyi labatawuqinisa indolo dabo akunanzaba iBhayibheli la prophet angabo so that is also now uphikisa whether wakwa prophet now prophet uthi tena sunza incwadi ya Jeremiah wathi wase wolula sandla sami wase ungithinta lwini lwami wase ke sengifake emavi ami my God now prophet ngithoze anisebenzi ngetiyo no ayifunzela molo prophetic kulo sibase prophetic maye ngiyamala ngoba sesibuka lapha sinabakhozi prophetic uvuba umuntu sobhala prophetic school hey molo lamalanga phothe ngeke sini bayabhala kwenza ukubhala iposter umuntu aphethe market ukuthi emetropolitan noma kamanzini kuphela ngolendele likhulu lengente iProphetic school sine siyakumangala siyaqaba ngoba sine kuthi uNkulunkulu uyaqoba kuphela ugoba umuntu uNkulunkulu afike uNkulunkulu afake lelahle lamlonya lo muntu lo muntu akasakhulumi la kufuna akaqabanya ukukhuluma kepha ukhuluma imessages cards ufuna umuntu embikwami molo ihlale embikwami uNkulunkulu umbula imessages cards ngaloyo mvulo kufika umuntu lethi inkinga molo enkulu athi umuntu uthi ingabe inkinga yami yini kubambembe athi uNkulunkulu embule indzaba ngalomuntu lo nekusitawusitakala kanjani akufuthi asikukhendlela akukhendlela no futhi molo ngeyas asiphathi bodgujana sinesonvela ansikhwala abanye nje laphatha bosigujana babo bawuconsulta kubo ukuthi atobuya akhulume uNkulunkulu vele ayimbulele umbula letinto molo isibone ikhanye ba so mangita kuwe ke prophet ngisi ngicela nginetinkinga la ngito ngithazela mangifika kuwe ufike ungiprophet ungitshela tonke inkinga lengibhekene nayo yes lord market lapho bese uyangithandazela phela molo indzaba ye prophecy prophecy ihambisana ne deliverance so I prophecy ngaphandle kwe deliverance akusiyo I prophecy leyo kubhula ngoba enyangeni molo isele ukuthi enyangeni kuthiwa kufemba noma kuthiwa yohlola so kufemba kulesikhathi itafile lenyanga ishaya amathambo phansi bese iyatshela ithambo leliswe libhekele hayi emadlodakini akuflathele uyayibona into leyo utawuhamba wathi ukuthi emadlodakini angiflathele ukhuleka kanjani ke manje ngiflathele emadlodakini uyathi buta bhudo ukuthi ngibona lamadloda ngoba molo inofuna sikhumanye la ngayo ukuthi lamadloda lekuthiwa emadlodakini athakasele emadlodakini akwatele azange sajabula kuyini molo wena uthi akangake jabula awunoma ungayakubani takutshela ukuthi sibani ukwatile njengomsebenzi athi ufuna umhlabeni ingomo le ngoma ufe atubheka udelana nayo Nkosi yami la khaya usiya calculate wasebenzisa kepha ngoba sowufisa udemand ingomo letabuya uyayibona into le manje prophet mangifika kuwe ngicela lo mthandazo sebangitshele semadloda kithi angikwatele noma ngiflathele noma sibani ufuna umsebenzi kwananama nginawo umsebenzi anginako nalenisebenzi ngenda njani manje mangifika kuwe do you deliver me from lokwata kwana ngemadloda moloyi umbuto lomhle kakhulu mina moloyi ngifuna umuntu lotakimi ete ngesifiso sokuthi ngifuna ukukhululeka kunathi nayimimoya naye ngoba angimfuni umuntu lotawutakimi mina ngoba ufuna ngimhlangazela amadoda uyabo ngivaka ngoba kodwa namadloda moloyi angibelieve nakiyo and kude nathi ngakho ngemadloda mina ngifuna utakimi uthona prophetic ngifuna kusitakala sengihambile bangitshela ukuthi emadloda akithi anje mina ndafike ngibone the root cause
off nama problems akho ngeke simakatha ngitshele ngemadlodi nemilweni yakho athi uba njengemadlodi utafika angitshele inkinga lengiyo yakho mbamba ewayishaya isikhongosini phephethe ngobe ngifuna lokuthi sicacise lokuthi ute ku one on one to kumphakathi it's because lesinye isikhathi sitawugijima sigijima abaprofeti basiyenge basigijime bawusithandazela kanti vele lenkinga uNkulunkulu usemsebentini noma upanishwe uNkulunkulu so kuzingaliso lelijulile lokuthi utata ukuthi ngiba lenkinga yakho yini kahle kahle ngoba molo phela ngeke umuntu ngeke umbusise umuntu oqalekisa uNkulunkulu ngivaka kufuna uqala umcele liqolo umtshele mangabe ubone inkinga yakhe isuka mangabe uNkulunkulu amcalekisa uyamtshela ukuthi hey wena wena C hamba uphendvuke iBhayibheli lithi uNkulunkulu unemusa uyaqolela dikhathi tonke so noma ngabe letolo setingadi kubovu njengengadi kepha uthi mawuqolisa uyathi hlanta tibe mhlophe njengelichwa uthi ungaqolisa iswela khona sinebese sesiyakhulekela sikunika ini lesiye ideliverance uyakhuleka bese uthola ideliverance uyakhululeka now umprofeti usebenta ngemathulusi nanga nje la ephambi kwami I see the water of life ngiyayibona futhi kanjalo ke ne-anointing oil lesinyetiswa ngumprofeti ngiyabathi be-theology nalabanye nje ngeke ngababona kachelesi bayikhulumisa lenzaba most of them baya-criticize la bathi hey letinfo leti labaprofeti labathi sebenzisako leti ti wrong kanje akhona ke lamanti utawuchaza umprofeti waNkulunkulu ukuthi lamanti lawa esiwasebenzisa mase kanjani nokuthi ke atawusita kuphi nekuthi ke ayisymbolism yani kanjalo nananga emafutha la embi kwakhe umprofeti utawukhona ukuchaza ngafishane eke ngako konke kona lokhu phephethe asikhulume ngoba ungumprofeti and uhambe etyasweni abaprofeti uhamba etyasweni ta Jesu Kristu qobo lakhe nake labona ke asebenza thifa letiningi to conduct i-deliverance lamathulusi prophet umcuka wabo yini nokuthi vele abaprofeti basebenza ngemathulusi yini na moloyi umprofeti umuntu lothatha imessage kuNkulunkulu ukhuluma ke moloyi ngenqumbi yetindvo ikakhulu when it comes to deliverance and moloyi asiyikhuluma into lokuthi umuntu akangayikhulumi into langayadi umuntu akangayigceki into langayadi akafune luwadi afune abute afundziswe simtshele ngoba vele ngeke uunderstand into this prophet ubungasiyo umprofeti uyabona ke manje mina nje moloyi ngeke ngiunderstand itinto double technician ngingazange technician ngeke moloyi ngihambe ngigijima sengiyakhuluma ngabuthisha ngibe ngingazange ngeke sengiyokhuluma ngizabade masotsha ngibe ngingazange ngifundzele imbi ngikhuluma lapho kude bhuti omkhulu so ke indzaba moloyi yema prophetic tools it's when uNkulunkulu akhuluma athi thatha lamanti lawa uwakhulekele urelease umlilo wasezulwini moloyi ayisiko lendzaba yinsha le lesikhuluma ngayo sibaBhayibheli lithi bekungenamanti bhuti omkhulu uyayathi indzaba leyo iBhayibheli lithi abesikhulu sakulenye live awagula aphethe ebulepheni iBhayibheli lithi wahamba umprofeti Elijah manje fika umprofeti Elijah uthi Elijah akambeki itani no but ukhipha a command uthi hamba uye emfuleni naye iJordan ufike utenye khona kasikhombisa kuphela nje utathi lomnye bowunalo lomfula uyabona utawugqika lomfula ngosiyami akusinga lomfula it's about the command yemprofeti the prophetic instruction lamanti uma sokhulela sokhuluma uNkulunkulu kulesikhathi sokuthona utsinga kulapha lephelo ngalamanti phela ngosiyami ayisiwe lenza maloyi lena yisha bhuti omkhulu indzaba lenzala but out of ignorance bantu bayakhuluma ngoba abadi uyayibona uthi lo mbhalo maloyi mhlawumbe ungasifundzela Leviticus number umbhalo wa Levi number 8 verse number 12 egameni lika Jesu Kristu incwadi Leviticus 8:12 right asifundzeni babukela asifundzeni futhi kanjena wathi la inqeyela amafutha emgcobo etikwenhloko ya Aroni amgcoba amnikela kusimakathe
kuze abe ngcwele indzaba ye-oil moloyi ayisiyo into lensha leBhayibheli lithi wathatha lamafutha seletiwe enhloko yabani manje seletiwe enhloko ya-Aroni amgcoba kuthi abe ngcwele kanye nemadodana athi umbhalo wa 1 Samuel number 16 verse number 13 uthi then Samuel took a horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. So lenza moloyi yegcoba umuntu nge-oil usuka umbeka lemakhi yaNkulunkulu usuka umhlukanisela uNkulunkulu lo muntu umente lokuthi incwadi yaJakobe ke prophet ithi yona kukhona inohluphekako emkhathini wethu uthiwa akathandaze bese ke lalichubeka khona ke lithi kukhona inilogulako ngilo 14 Jakobe 5 verse 14 uthi kukhona inilogulako emkhathini wethu akabi kwesibelibandla bamthazele ngekumgcoba kumgcobisa ngemafutha lisinga kumgcobisa ngemafutha egameni lenkosi kuthiwa umthazo wekhola uyawumphilisa logulako inkosi imvuse noma endile tono iyawuthethelelwa tono nenza baje it's a prophetic instruction. It's a prophetic ngeke umuntu I understand until angenele office leli. My God. Sela nje 5 minutes kuphela ukuze sikhona ngeprophet la sikhuluma ngelenzaba lemqoka kakhulu yekusi yena sukuma uthe kumprophet uNkulunkulu utafike kusho yena ukuthi ke lamandla akhona lawa ngicabanga ukuthi nyawo uthi uNkulunkulu sathatha amandla uwasebenzise ngalo hlobo loli le anointing oil uyisebenzisa ngehlobo loli labaloyiwe ke prophet nalabathakathiwe uyakhona yini kuba sita prophet moloyi mina mawufuna when we talking about deliverance sikhuluma about freedom from bondage so bondage of all kind ngawufaswe nobuthakathi ngawufaswe ngediqalekiso ngawufaswe ngemabulawo asekhaya so lonke hlobo moloyi ngoba labanye moloyi lapha nje wakwagana inyanga wasuka kwayana kabi lenyanga yathatha iphindi yakhe yayomloyo uthi lona akasoze enza akasoze aba na boyfriend ungathi udibana na boyfriend lomunye ulala naye kuwa letinduku ngiva kahle uyadathi ungadibana na boyfriend uthi uyazi uyoqala naye tindu tapho atsavuka nkosiya uthi sekwena sobahambile sebang 5 mawudibana nje naye tiyawathi waloya ngomthakatha bomganile wabona kabi lo mnye moloyi athi nje angadibana na boyfriend lomunye so uyopha from nowhere so uyopha lo muntu lo bamthakatha moloyi sineke moloyi sikhulula bonke bantu banabe ngiluphi ihlobo moloyi okay umbethu kuba khona ke ngalesithathu nga 11 isikhathi uyabhalisa ushayile inombolo ubhalise uphathe umnikelo kusula 150 emalangeni kuya eTulu kanjalo futhi ke nangemgcibelo isikhathi ngo11 ekuseni nakhona uyabhalisa i1on1 ke udana ubhalisile ke uyashaya lethi incingo ngiyacela nama ku emergency zama kushaya prophet ngicela ukutokubona kahle kahle baphathe leto impahla tabo labagula bacela umthandazo utaba umprophet utocela umthandazo atokwathi ukuthi ukhulekela ngesonto ke kuyakhondwa lapha sekhathi ke nga10 khona imbekelweni inkonzo iyacafa 10 ifika nakhona kodwa ke labantu ungena ku1on1 labo tabe babhalisile bathi siyaqela prophet kodwa ke lilanga leli ukuthi kukhonto uNkulunkulu kukhuleke ngiyathi bantu sebafuna kushoshela ngoba abantu banjalo phela abantu bafuna kushoshela kakhulu ngiloko kakhulu prophet ngiyafuna ukuthi sivalelise nje lapha ngoba ngiyabona isikhathi sethu sesihamba ngamshanga indoda la ng3 minutes sosela lapha sivalelise ababukele emakhaya sebakhumbule ngesikhathi tekuthandazela kanjalo siyabonga kakhulu moloyi siyabonga nakuwe mbukela lapha ekhaya lo siphe indlebe yakho wasiphala data lakho wasibukela kwangathi uNkulunkulu angakubusisa umprofeti ke ukhona kusasa nje lesithathu ukhona uyathandazela kusasa lokusako egameni lenkosi ngiyaqala nga11 isikhathi ekuseni nakabantu abasehleni lababhalisile labashayela ucingo abawesika sikhathini shayela ucingo sini-register pass egameni lenkosi isikhathi labantu sebashaya ezabashaya umprofeti akusekhona yini akukhombe i-seriousness lo ufuna baba kusitakala sizike shaya ucingo nje uyaregister kusasa ngikhona ngemgcibelo ngikhona egameni lenkosi ngeke ngithi nemoloyi when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase awukhona khona ekhaya ngicela uthembe uNkulunkulu ngemprofeti wakhe ukuthi angayishintsha impilo yakho asidibane khona
God bless you. Ayi nami sengivele ngiyavalisa akhona ke le manje prophet na bejo yativa sunesicitho thathe wethu bakusebenda bakusina sicitho konke kuyabhidlika uzondwa abantu ukuthi kude lokuluma so la manje prophet lapha so yogeza leticitho ngoba ngabe yendiwa double ikhali yendiwa ngetinto lento le itsinga nje lokuthi la manje ugcine nje that's prophet prophetic instruction ugeze wende konke lokwenda uthandaze egameni nayi lento lesikhuluma ngayo anointing oil utawusitakala thole nje uthathe le khombo nenge ngibide ngekhombo sebenzise kona noma kanjani utawuphila uNkulunkulu umtha akubusise uenjoy inhlethi lazelako usale kahle. God bless you.